Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o ekavskom i ekavskom izgovoru i pravilima njihove upotrebe u govoru i pisanju. Otkrićete nekoliko jednostavnih trikova koji će vam pomoći da greške svedete na minimum, a vjerovatno i potpuno eliminišete. Pa da počnemo. U standardnom srpskom jeziku postoje dva izgovora, ekavski i ekavski. Oni su nastali različitom zamjenom staroga glasa jat koji se u ćirilici obilježavao ovim slovom, a u latinici ovim. Evo kako to funkcioniše. U riječi beda glas jat se u ekavskim krajevima izgovarao kao e, a u jekavskim kao ije. Pa je neko ovu riječ izgovarao beda, a neko bijeda. Tako smo došli do današnje ekavice i jekavice. Kao što vidite, u ekavici je ova zamjena vrlo jednostavna i nijednom govorniku srpskog jezika ne stvara nedoumicu u govoru i pisanju. Glas jat je u svim slučajevima zamijenjen glasom e. Međutim, u jekavici se situacija malo komplikuje zato što se glas jat može izgovarati kao je, ije ili i. Iako zvuči komplikovano, postoji nekoliko pravila koja će vam pomoći da prilično dobro ovladate i ekavicu. Prvo pravilo glasi: ukoliko u ekavici imamo kratko e, u ekavici ćemo upotrijebiti je. Vera, vjera, bekstvo, bjekstvo, delo, djelo. Drugo pravilo: ukoliko u ekavici imamo dugo e, u ekavici ćemo koristiti ije. Slep, slijep, koren, korijen, stena, stijena. I treće pravilo: ukoliko se u ekavici kratko e nađe ispred j, lj i o koje je nastalo od l, u ekavici se zamjenjuje sa i. Vejavica, vijavica, hteo, htio, beleg, biljeg. Ukoliko zapamtite ova tri pravila, ispravno ćete koristiti ekavicu u velikom broju slučajeva. Ali ako niste zadovoljni polovičnim rezultatima, potrudite se da zapamtite i ovaj izuzetak. Kada se kratko e nađe iza grupe suglasnika koja se završava na r, ne postoji i ekavski oblik. Ogrev, vredniji, crepovi i sl. Ekavski i ekavski izgovor su ravnopravni u jeziku, ali ih ne smijemo miješati u govoru i pisanju. Vlastita imena se izgovaraju i pišu izvorno. Bez obzira da li govorite ekavicu, morate reći bijeljina, a ne beljina. Gorski vijenac, a ne gorski venac. S druge strane, ukoliko koristite i ekavicu, morate reći bela crkva, a ne bijela crkva. Kada su cvetale tikve, a ne kada su cvjetale tikve. Kao što je već rečeno, ova pravila će nam pomoći da prilično dobro ovladamo i ekavicu. Ali postoje i neki izuzeci koje je potrebno naučiti napamet. Na primjer, u riječi senka imamo dugo e, ali bi bilo nepravilno napisati ili reći sjenka, nego sjenka. Zapratite me na Instagramu gdje objavljujem zapise o tome kao i o drugim temama iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Link imate u komentaru ispod videa. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!